first Iloilo Anglers nga tournament. It's a fishing tournament which is open sa tanan nga mga Ilonggo naton nga mga anglers, no? Not only here in Iloilo but also in Bacolod, and also open to several anglers in the rest of the Panay Islands. Actually, this is the first time that we have an activity, no, and it's a tournament as well. So we have several activities usually online. So this is the first time that we tried to gather every anglers of different groups. Kaya there are subgroups ng mga anglers here in Iloilo and in the province of Iloilo. So we came up with a program nga ang tanan nga mga anglers from out of the provinces and also in Iloilo City get to meet each other and get to know each other and discuss the same common interest, which is magpamunit. Okay, actually angling medyo hindi pa siya tamaan gid ka common for everybody, no? So I'm inviting everyone, especially the children, no, and the other people as well, nga ang angling is not just nga naghaboy ka lang, naghulat ka lang. It's more on actually i-develop niyang impatience. And also, you get to meet great people nga hindi mo ma-expect nga you have the same hobby. So it's a good hobby to try. So I'm really inviting everyone to try this. And we have a lot of angling stores here in Iloilo that could help you sa inyong starter kit. Wala man gida sila nga gida nga technique. Actually parehas man lang kami mga set up ng kalabanan. Siguro na timingan ng bala nga nagtukobang isda sa ako na mga ako lang gidang mapalaron nga nakakuha sang dako-dako gawa. Sa mga gusto magpamunit o magbalak pa lang, pwede makamuna nga nga makapamunit ka mo. Baka lang mo yung mga baraton ng arad na kung may time ka mo, pwede ka mo kapamunit sa Iloilo River. Subong nga daan ang si Mayor, damo na nga may mga fingerlings nga ginpakabuyan. So ang Iloilo River subong ang bugana na sa mga isda. So kung gusto nyo may time ka mo, pwede ka mo kapamunit-munit sa aton nga Iloilo River.